November ni som nilai ni ani a INP Mizo channel thir tu te chibai ule kan channel men lo thir sak thina wangin kan loma tun tumpo kan ti thin dan pa nga in Myanmar ram chung mun rang ranga chanchin langsar zual kan ngai kha hole don nia kan unaw te omna Chin state le Sakain region lama tangin kan tan le don nia Chin state capital Hakha khopui chung mun leilia tuna NLD office omna muna duty state police force sipai le police duty te chu CNA lamin nimin tuk daruk vel khanan ka pa terrorist lama tangin mi pasari an thi ni in CNF lam chuan an soya sipai engzat nge police te engzat nge ti ro chiang takin an soi thei talovani terrorist lamin an ka le ma in thatakin an tolkir le ta ni in an soi bok November ni rukpo khan cho bukve nga le Hakha khopuya tlak lama terrorist sipai le police te an lo kap to boka chuta chuan terrorist lam mi som pakhat an thi to ani November ni kuwa nimin khan mong yua Yinmapin le pale kong puidunga nilengin indawna chuwa ka neringot maya PDF lam bom le RPG wangin terrorist sipai te po an thi tam le hle nia soyani PDF lama tanga thu soitu pakhatin media te hne na soidan chuan terrorist sipai lam chu zalai mayan nia masian holam chu an tlem to khop mai atia thilom dana la nok ema wangin thizat hi chiang tak chuan ala soi theilo ni na soya tin PDF lama tangin mi panga an thi ve ngei nia ngai ani tukin khan PDF lam tu nge kimlo an omem ti an don son na lama salin chi khuwa anwa kontaka mi pali an omlo thu in an lo changa tin khomi puiten mi pathum ruang an char thu an soi boka mi pakhat ruang chu tun thlenga an la mu lo thu an soi bok chu wangin Yinmapin PDF lam chuan PDF lama tangin mi panga emotal chu an kiam ve ngei nia an ngai thu an soi ani Sakain region ayado le mongyua inkar kong puidunga nimin tlai lamdar thum vel khan Knights of the Red Land KORL anti pol te chuan terrorist motor pathum an lo lambun le a motor pakhat achia a terrorist sipai panga an thia midang som chuang in hliam an tuar ni in an soibok tin ni zandar riat vel khan mongyua chhim lam kot chua terrorist sipai kem po an beile boka terrorist sipai ten an lo kap na sa ve hle ni in an soya thi le hliam an le lo an soi mai theilo wani hei hi democratic koirela pol te malak nani nizan khan mongyua khopui veng rang southern industrial zone lama te chiazan zone lama te le yuatong lama te zandar somvel khan boma puak le hlombok nimina kan puan tak kata township lama KIA le PDF Tangkawp te le terrorist sipai te indaw na po voina an chanchin chiang de uzokin an ron update theita a nam sipai te lam an lo che thale view maya alom le khop mai Sakain region kata township lama hian nimin chonhudar thum vel khan KIA le PDF Tangkawp ten terrorist sipai te an ka pani nimina anin dawna terrorist lam mi somli chuang an thia hliam tuar anom treu bok ni in an soya ati zia le view mai chutia an chana chiat le tak ema wangin terrorist lam chu anin dawna bul naya weichi khuwa an luta mi pali an man nia soyani a heng an man tak te hi ral matonga in phenna nan mangle ngei narin omani nimina kan puan tho mutra le khobula indawna po khan terrorist sipai som ni aya tlem lo chu an thi ngei nia soyani boka terrorist lamin ral thuam lianan manawangin in riat achia a khomoi puite ran vul som an thi ni a soyani boka kata township hanti hian mitam zok chuan omna kan hrelo mai thaya Sakain region le Chin state in ri na lam chim lam dewa omani a mundang soitel lovin nimina helai township huam chung chowa in dawna terrorist sipai somruk chuang an thi ti nani ram chung muntin maya hian boman phu man ringot to maya khoi kong pui ma hi him mang to lo Sakain region dipeyin township Yinmapin police station atangin an police captain po mundanga ain sondona voin November ni som chhun khan
abung ro phur tu motor chu sign pin atangin a chuak ta a sign pin le dipe yin inkara voin chun khan bom pathum me wara puak vele ta a atlan al vot vot mai ani tin chia khuat khomar lama po bungro phur motor pakhat chuan bomara puak ve bok ni in sign pin news chuan a soi kan soifo angin sakain lam hi an khongai thla ka ni voin chonudar ni vela tang khan kani township huam chunga terrorist lam chuan helicopter mang mevin pdf te beivle a helicopter atangin boman thlak baka automatic silayan kap boka pdf lam hian helicopter tal hi chu kap thla se du omngot mai an chanchin soitu pakhatina soidan chuan kani lam hi voin chonulam kha chuan an buai hlea ral tlante zinga ral thuam lian awanga hliam tuar te po an om nia soyani a chanchin chiang takin ala soi thei lovani voin november ni som chomadar som vel khan sakain region Yinmapin township ngamong kholama terrorist sipai za velan lut vele a pdf tenen an inkap le a darkar khat chuang an inkap nia soyani a an chanchin kim chang an la soi hlei theilo chutianga darkar khat chuang an inka nu chuan terrorist lam chu Yinmapin lama kal le in than tho bel le nia soyani a voin ayana sazokin naktuk lama emokhian an la inkap nge in rin om hle ni ngamong khomi te po ram lama an tlan na sale hle bok nimin po khan tre pin kan khobula an inkap to a chuta chuan terrorist lam chuan khual zin veiwa pdf nilo mi pahni an kap hluma voin thlengin chung mi te ruang chu tu man hlom ngam lovin anom ngain an la om rengani voina hetia thlona manga abei ma hian nimin khan kani township hian helicopter mangin sipaya chop teuh to bok hetiang hian terrorist lam hian bei pui thak ma se lelama chuan mi pui lama pakai ta sipai le police hi an tam ve hle boka miong pdf lamin an soidan chuan an township huam chunga mi pui lama pakai ta sipai le police hi sangthum le zasari chuangan omto an ti ni in dvb chuan voin khan soya kani township huam chunga hian pdf lama pakai hi sangkhat le zasari chuangan omto bok ni in soi makui region natmau township lampo tun thar november thatang chuan venglalan ni na tanga cholta an tam ta hle ne soyani a makui region huam chunga hian pdf nilo sipai lamtang thian fai tu pol chak tak tak heng vishnu anti tele ngapi ma kuirila polan oma warning an pek thin baka vengla le dalan an thian na sa hle ta boka tin pdf lam point ni som pali chunga bang vek turin mani deuh khan an lo ti ve bok nen tu man venglal ni an ngam mang to lo ani bere november ni kuwa nimin tuk dar li vel khan mandalay region tongta township chungchi khwa terrorist sipayan luta thalai lam deuh kuwi phiu anti chuman antuma ama alo om lo awangin a chung te mi paruk an man baka an bungrua an chu sak poka kuwi phiu hi engwanga man du ngen ni ti po riat theilowa an man tak a chung te chu khoilama ngen roi ti po tu man an rezui ta lovani mandalay region sinku township nimin november ni ko chhun lai vel khan union betterment party ubp atanga region level lowin candidate veto uba chi tia an ko u ong cho su chu bike ne na aveiwa lain anung lamatang kal bike ka in phur tu te nemo an kap hlum uba chi hi pdf game omna adil chut em thina sipai te hne na mi report le thina wanga da tha an ni thu sinku guerrilla force sgf anti te chuan an social media page an tar lang ngal bok tu november thachung hian sinku township huam chung tho chito pau venglal umonge anti le hinta ma venglal ukhin mongtan te tha an ni to bokani november ni som voin khan rengun khopui mun rang ranga boma puak bok chomhadar som le chan ve khan buchuk market lama puaka thile hliamero an omlo nia soyani a chumi nu dar som le minute somli le panga khan international airport bula apuak le a tin hleku township electric office chomhadar som vel khan apuak to boka heta phei hi chuan bom hi voi ni apuak nia soyani
tukindar nga le minute somli khan Dagong Township Traffic Police te duty na alo puak to bok Lan Mado Township Bungji Road le Kanna Road lama tukin khan voili te meu boma puak le boka police te po an ter te khlom ta hle aniang kong kamathil zuar te pon hon tir veka inchung lama om te po aw khumin an out here tier tur mai ni in an soya mian check na sale hle bokani tukina helama bompu ka wangin terrorist sipai pakhat chu akuta bung ni in an soya boma phel man ma in apuak nin mitak mutu then khat chuan an soi tin ni zan khan hlain ta ya lama Unite Myanmar puan thuina mun puya an manager chochi tia an ko cho chu ka hlumani akut noya na thok tu te mangin dala na thoka terrorist lamtang ania wangin kan kap hlum le tamai ani ti in yan gong ikal bol te chon an malak na ni thuan soi pu cho tho na ruining Myanmar government puan thuina in pui hi China company ta ni in puan than lamte mai che thom no lamte an thuina sa thei leya na thok tu hi Mizo sari vel an me kani tin ne pi do khopuya an bazar puya voin chon nudar khatvel khan bomba puak vele boka ne pi do PDF laminan soidan chuan municipal department noya thok tu nan CDM te warning pek na nan ti photani warning na chu mi hring thi le hliam an lem lo anin warning kum tluan mayang tiero a hlo omani hi Moon State chai tu township huam chunga ingapu khua a maitel tower vilveng tu te chu nimin tuk dar nga le chan vevel khan KRF pol tenan ka pa dar kar chan vevel anin ka nuwa terrorist lammi parukan thia KRF lamero thi le hliam omlovin antol kir le ani nizan khan Moon State Pilin township a zuktu khua USDP party member state level MP lo ni to thin usan tun an kap hlum ni in voin khan an soibok Sian state lama terrorist sipai pakhatin kum som nga chuang ni to nu pakhat apong sual ni in voin khan an soya azia lo khop mai kwat khai township huam chunga namphalun khomi nu pahni chu November ni sari khan huana an kala anjinga pakhat jok chu vok chu zongin akal rang le a chutia akal ran lai chuan Julai vela chetla Phekhung battalion zathum somthum le parukna sipai min su anti chuan ei in tur dil tur anga panin apong sual tamai nia soyani pong sual tok tu hi kum som nga le pani mi ani chutia nga pong sual mangani ta ka chuan sipai lampo antang nangam talova mundanga sona le leichoi tir tur ang chuan thuan soi fel thei ni in suipi mi news chuan soi pong sual rowa adu tui chia lowaniang sian le kaya inrina lam Phekhung khopuya bukhwar terrorist sipai te chuan November ni kwa nizan khan anti thindan pa nga in RPG an kap le a khopui chunga tlatura an ka ti achianga Phekhung khopui chunga sui na lungdo biak in a deng chele ni tin Phekhung khopuya civil hospital po RPG in a deng fu boka kang meite po chuak hial ni in an sui na lungdo biak in hi mei ni som ni le pathum khan an lo kap cheto a tun hi voin ni an kal chiat na ni tin ni zan khan khopui chunga silai ria na sa em mai boka karen ni PDF te ne nan in kap nge anin thau savak vak nge ti chiang takin an la soi hlei thailo tin ni zan ve khan Phekhung khopui chim lama mubi khopuya po khala ya zali som ni le pani na sipai ten ral thuam lian an ka na satawangin ina chele nual maya azana zanin khomi puite chu ral tlanin hunan mhang le hlomani hetianga ni tin maya indawna an ma chona wangin karen ni PDF lam point ral thuam tha an mamo hle niang an social media lama an thil mamo an soya KNDF battalion som pakua na te chuan terrorist sipai te ma chon nan ral thuam lian RPG 7 pakhat talan mamo ti soyen an mamo an lei theinan mani theitok thewatan puiturin mi puyan so mani ramchung mun ranga terrorist sipai then khat chuan mi puilai natna le mi puilam tan na chu dikzo ka hria in CDM anzom zela sipai le police mi puilama tang hi nitin hian pani khatal hi chu soituran om renga andin muna fel chian nuwa tlai kho nu an soi chau ta thina hei hi an him na ngai tu awanga ni berti kha
kan riat mai mai ta na thanga mani November ni ruk po khan sipai te thil ti dan thalo tak tak en liam mai thei to lo pakhat po karen ni generation Z army KGZ army te hena apakai le ta ti voin khan an soya MA silai pakhat le silai muda na bom pathum silai mu enge mozat akal pui bok ni in KGZ lam chuan an soi alo mu anan anin tiam angein cheng noi som thum an pe ti an soi bok Rakhine State hi country at angin NLD sarkar lai khan minong hlana na nuai na sa hle khania masea ma minong hlana thune ina lak nu hian eng tin tinemo anin betha chowa sang ni le som ni November thla vela tang khan indawr na soitur omlovin tun thleng hian an thoma dai ti la sual lowanga mase November ni kuwa ni min khan Rakhine State mongdo lama AA ho om na chu terrorist te chuan lu chilin indawr na chuak vele ta a inka hai an ti kha AA lampo hi an bum le ani don hi voin lama kha chuan atu te ma inkap lovin anin bemek nia soi ni a engen an don ni anin biak rem thailo chuan Rakhine lampo hi an boina sale view mai theiani NUG laminan soidan chuan nimin lama UN Security Council closed door meeting a khan lekha thelutin Sipai Council chu UN in terrorist diktakan ni tia puang to mai turin an nge na Myanmar chungchang hi UN in ICC lama peturin an ngen boka tuna thilom dan en hian UN Security Council hian eng resolution emo hi chu pass nge se an du ani ber NUG laminan thelu a chuan ral thuam zor to lo thu te sipai lam sum nar dan cha tur thu te covid tan puina pek chungchang te democracy dan dik taka ramakal le ngei theina na ma lak sak tur te in le zel tang te chhuat tur nor tir turin an ngen boka tin Asian statement point nga thop turin le UN a Myanmaram IOA NUG pom turin an ngen bok ole voina Myanmaram chung mun rang chanchin langsar zual kanan khon khom thei chu khati zong kha ani a clear tu te na top thlenga min clear saka min lo ngai thlak sak le theu wangin in za chunga kan lo me